Indo ambe batu siulo. Ya, minta maaf ya pemirsa, tadi sempat terjadi karena sampai tukang gangguan jaringan. Jadi ini ini masih jadi rombongan kloter kedua tadi yang kita dapat sampai di acara Peru. Hai pemirsa. Itu jasana ya kan dari itu kan dapat sama yan na po itu setelah Belanda masuk di sana. Nah dulu itu satu. Oh, sekitar 1600 abad ke-17 ada. Jadi ada semboyan Pinggir. Kakak itu bukan di apa di Coyong.
Patuan na tumate. Ito barato. Bayan na niyala, sola na saksa, gawin gulatian ng kete, kung patuan na tumate. Ako pa makumpulang dito. Ano na yun? Rinda na kayo balik na sa lienda ng ilawo kung paano niya papaan ng ipon. Balik na sa lienda ng ilawo kung paano niya papaan ng ipon. Rinda na kayo balik na sa balik, hindi na may ilawo kung paano niya papaan ng ipon. Balik na sa balik, hindi na may ilawo kung paano niya papaan ng ipon. Sirangan, weh. Hindi, belum lumayan. Palipan niya ba kung gano'n wala? Tayo ko, pagabay. Berapa ko? Bayan na sa mga alit kami mga kata ang pato sa kapaanan tipon. Bayan na sa mga alit kami mga kata ang pato sa kapaanan tipon. Bayan na sa kurani ng manante yung pato sa kapaanan tipon. Bayan na sa kurani ng manante yung pato sa kapaanan tipon. Elina Raide, bayan na sa kuranan ng miningwe yung pato sa nanay-natuloy. Bayan na sa kuranan ng miningwe yung pato sa nanay-natuloy. Halo guys. Betul mbak sih? Kerja bagus. Ini jangan banyak paparis itu may palo umpaku sa papada kana. Banyak sa papada itu may palo umpaku sa papada kana. Pada tim yang ada di bangunan baranda yang utama. Jadi para ini sebetulnya yang subuh dan betul. Nah ini tidak ada garanti, saya ini tidak kepala nah. Kalau atas. Maka cukup bawah banyak. Tolakan. Welcome to Ini jangan banda nila kenta no may tolo taparan umpaku kenta. Banda nila kenta no may tolo taparan umpaku kenta. Ada kayak minat ya? 11.000. Yakul pemirsa. 11.000 ya, ambil. Satu. Ini jangan banda
nilena kensa dumay tolo tamparan umpato nilena kensa dumay palobo. Baina nilena kensa tolo tamparan umpato nilena kensa dumay palobo. Emilia Lavaite, banda neresi yung may kambola randang batu, umpatu nilena queen. Banda siya nilena resi yung may kambola randang batu, umpatu nilena queen. Emilia Lavaite, banda nilena resi yung may kambola na putang kiasuru. Banda nilena resi yung may kambola na putang kiasuru. Emilia Lavaite, banyak lewat dalam merandam batu sepun na potang kiasuru. Banyak siya lewat dalam may sepun randam batu na potang kiasuru. Maka mo dituro to. Emilia Lavaite, banyak keluarga papareski yung umpatu siya papana Diana. Banyak keluarga siya papareski yung merembon, umpatu siya papana Diana. Emilia Lavaite, banyak keluarga papapita yung merembon, umpatu siya papana Diana. Banyak keluarga papapita yung merembon, umpatu siya papayana. Emilia Lavaite, banyak keluarga pempasande yung may rebon, umpat, yung may botang, umpatu siya papala Diana. Banyak keluarga papasande yung may botang, umpatu siya papala Diana. Emilia Lavaite, banyak keluarga yung may rebon, umpatu siya papa, yung may samanita, umpatu siya papala Diana. Rebon Diana. Iya, pernah jadi surat tidak lupa nama surat dari satu pajana lo. Nasuruh mo na sa abuna pa ito nemo. Dito ditudukan kasa, ada itu dituduh painan. Ya, kita saranasan katungkulan ni, kamaritinan ni, kita juga keluarga sudah semangat. Kita lekor ni, kita itu lalu seakan cerita yang suruh ketua. Kalau seakan itu bisa dinainya dapat sesuatu kali itu keselana, kemarin pas apa yang sinataran na may balalan. Sudah semangat. Di gua nama Kariman tema yang karena syarat pengi tapasi sonda tolangan natutun marampa temai pak panak tatangkaran solanasanan toge tontongi tapasi solon torekeng nari gua kito lemak palidan keluarga roko suleng kararana anggan temai gayam makan dan larang mak paran-paran Bama diang tangan nampak na putih bulang kasih diang rantian kulun na kabutuan pula ilan telang tam taula di kumulay mulai maboyok tang kumpulan banan ni temai sorongan seput taduan sapadian dan malik kumpulan banan ni temai pen taduan boy maktan diomay to nataranak kada turun dan telepongan tondok taduan sakke di pamatanak jometonaria kapag misaran lang temali po ditarik apalangan mga kubungga tunang raputalang moretanda tinaran lang ng masusurarengin
siap tangan panumpa na taluan sa pariyan dan mali langannya manitampung noirangki tanggal pang dikaliling nakua kadang natumara putalang indikan mga kukumbak mangoretan datinaran jalan ngasali buka dayo langit gaun dayo masurgan atau palulunan tang nalambi maalalang mati tang nadete katuan sunga nati kembong tampung nalangi kumararat tang lempan di bataran nayar kate kami buda katang palambiran masir di manapa di katemai katang palambiran nati kami itu katang palambiran makalima natemai katang mau pulang tatunggalan mirangin na pangalatang ng taruyangan ni barak na kurra manapa nairi langan malangka na buntu na simbol rekke malangka na tanete di ko nalulong mula susi salemok piruhanan rokola tanah parang natuku susi tidak pialuan rokomari rin nalitak narokola tuwa di rumairak dan lampung bubunyo kita tuhalu suran asang tapu parai ang namairi nagi kuat tabe tang lana putiran dan tua mitang lana polipang parayang ni kelangan pagan sang laweran endek pagan sang tang kepelalan ulang kambil santung ni temai sangarala ni lembut diri bulan ni temai pak gantian makarayang ni si kulinan latanay pamanas sa kaborok katungkunan tariyong tema alo temo yang ketungkulan kamarintinan na bati siane enda inderanda batu ramputungkul marintin mempat mali lagu siapa Pak Ima batu siane queen umpamanas sa kaborok katungkunan na umpamanas sa kaborok katungkunan na diolantan nomor 25 saya laku bumbulung tarua batu dalam masali alam unisum akan bumusane daw alam toparinge katungkulan kamarintinan na siapa Pak Kendena batu siya lembang jung maitingnya ramputungkun marintin mempatulali lagu siya Mama Ima lalangan masalialang ni sumak kepunusane daw alam tu parenge batu lantang nomor 25 saya 22 katungkulan kamarintinan na siane nawa daya meming ramputungkun marintin mempatumali lagu siane kui lampamanas sa kaborok katong lantang nomor 25 saya lagu 20 karua katungkulan kamarintinan na siane Odia katungkulan kamarintinan na siane Odia lamay randang batu sekon rampung pamakamban bunturinge naramakamban tutun ng pabintin tanak saririn na bukutan si piaderan na natutun tangkian solo lang padarul katungkunan na diolantang norobang kulong kasera katungkunan kamarintinan na siane Resi Kambola rampumetan tamali tutun kaboro lagu siane Kui katungkulan kamarintinan na siane Kia daya mailing kepe rampumetan tamali tutun kaboro lagu siapa Pak Jepo katungkulan kamarintinan na siane Elda daya melabo mingkepe rampumetan tamali tutun kaboro lagu siapa Pak Jepo katungkulan kamarintinan na siapa Pak daya melabo rampumetan tamali tutun kaboro lagu siapa Pak Jepo katungkulan kamarintinan na siapa Pak Henry daya melabo mingkepe rampumetan tamali tutun kaboro lagu siapa Pak Jepo katungkulan kamarintinan na siapa Pak Mega daya melabo mingkepe rampumetan tamali tutun kaboro
lagu sa Bapak Jepon. Katungkulan kamarintinan na siya pong ranmuan. Daya may mingguling, rambo mitantamali, tutun kaburo, lagu siya Nenek Kuy. Katungkulan kamarintinan na siya Mama Adel. Daya may mingkepe, rambo mitantamali, tutun kaburo, lagu siya Bapak Jepon. Katungkulan kamarintinan na siya Mama Susan. Bagi Sodambo, Tusampian Lalipo. Rambo mitantamali, tutun kaburo, lagu siya Nenek Kuy. Mintu na to, ang patarong katungkulan na diolantang 25 sa 20 karua. Katungkulan kamarintinan na siya Nenek Iada, so Nenek Salsa daya may mengkepe burasya. Rambo mitantamali, tutun kaburo, lagu anak pemate. Lang patarong katungkulan na diolantang 20 kasera. Katungkulan kamarintinan na keluarga almarhum Nepante Kalebu. Rampo metandamali tutun kaburo laku melara. Long patarong katungkulan na diolantang 25 sa 10 kasera. Katungkulan kamarintinan na siya Nenek Kamara. Daya may lago, mingkepe. Rampo metandamali tutun kaburo laku anak pemate. Long pemanas sa kaburo katungkulan na diolantang 20 kasera. Katungkulan kamarintinan na siya Mama Betty. Samay naraw niya pagkulan, rambo mitantamali tutun kaburo laku anak pemate. Long patarong katungkulan na diolantang 20 kasera. Katungkulan kamarintinan na siya Nenek Maika. Hindi to Santian Lalipo. Rambo mitantamali tutun kaburo laku anak pemate. Long patarong katungkulan na diolantang 20 kasera. Katungkulan kamarintinan na siya Mama El. Jumay Singapura. Rambo mitantamali tutun kaburo lagu siya Bapak Arena. Long patarong katungkulan na diolantang 25 sa 10 kasera. Katungkulan kamarintinan na siya Mama Derby. Jumay Makassar. Rambo mitantamali tutun kaburo lagu siya Bapak Arena. Long patarong katungkulan na diolantang 25 sa 10 kasera. Katungkulan kamarintinan na siya Bapak Cia. Bagi Thomas Pahim. Hingga tungkulan Torbulia. Rambo mitantamali tutun kaburo laku anak pemate. Long patarong katungkulan na diolantang 20 kasera. Katungkulan kamarintinan na siya pong Katungkulan kamarintinan na siya pong Karapa. Lamay tanto labo. Kumuatan lamanusa ya sa ulan ulara nate may aramakampan tanggali gula di jalan ni masuasa de terender bulan nakumputan si piadela. Ang natuntun ne kula long patarong katungkulan na diolantang 20 kasera. Katungkulan kamarintinan na siya Mama Kemba. Jumeran Tibone. Rambo mitantamali tutun kaburo lagu siya Bapak Arena. Katungkulan kamarintinan na siya Nepal. Jumeran Tibone. Rambo mitantamali tutun kaburo lagu siya Bapak Arena. Katungkulan kamarintinan na siya Matia. Jumeran Tibone. Rambo mitantamali tutun kaburo lagu siya Bapak Arena. Katungkulan kamarintinan na siya Pak Kepi. Jumeran Tibone. Rambo mitantamali tutun kaburo lagu siya Pak Arena. Mintu na to, lang patarong katungkulan na diolantang 15 sa 10 kasera. Katungkulan kamarintinan na keluarga almarhum Nenek Yana Jumay Rembo. Rambo mitantamali tutun kaburo lagu siya Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na keluarga Papa Resti Jumay Rembo. Rambo mitantamali tutun kaburo lagu Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na keluarga Papa Pita Jumay Rembo. Rambo mitantamali tutun kaburo lagu Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na Bapak Sander Jumay Bontang. Rambo mitantamali tutun kaburo lagu si Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na keluarga Bapak Santo Jumay Samarinda. Rambo mitantamali lagu Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan
kamarintinan na sa Bapak Melsi, Jumi Samarinda, Rambumitan Damali, lago sa Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na keluarga Bapak Tato, Jumi Rebon, Rambumitan Damali, lago sa Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na sa Bapak Vincent, Jumi Morowali, Rambumitan Damali, Rudun Kaboro, lago sa Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na keluarga Tambaru, Jumi Rebon, Rambumitan Damali, lago sa Katungkulan kamarintinan na sa Bapak Meti, Jumay Rebon, Rambumitan Damali, lago sa Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na sa Bapak Linda, Jumay Palu, Rambumitan Damali, lago sa Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na sa Bapak Presti, Jumay Palu, Rambumitan Damali, lago sa Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na keluarga Bapak Rista, Jumay Palu, Rambumitan Damali, lago sa Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na keluarga Bapak Epa, Jumay Palu, Rambumitan Damali, lago sa Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na keluarga Bapak Austin, Jumay Timika, Rambumitan Damali, lago sa Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na sa Bapak Audia, Leseton, Rambumitan Damali, lago sa Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na keluarga sa Mama Dayu, Dirandang Batu, Rambumitan Damali, Tutun Kaboro, lago sa Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na keluarga Bapak Ayo, Jumay Palu, Rambumitan Damali, Tutun Kaboro, lago sa Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na keluarga Bapak Kansa, Jumay Palu, Rambumitan Damali, lago sa Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na keluarga Bapak Devi, Jumay Palu, Rambumitan Damali, lago sa Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na sa Nenek Andre, Lamay Sangala, Rambumitan Damali, Tutun Kaboro, lago sa Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na sa Mama Andre, Jumay Palu, Rambumitan Damali, Tutun Kaboro, lago sa Bapak Yana. Katungkulan kamarintinan na Johnny Tonglo, Lamay Sangala, Rambumitan Damali, Tutun Kaboro, lago sa Bapak Yana. Mintu na to. Yang pemanas sa Kaboro katungkunan na di Olantang nomor 5 sa lago nomor Kesera. Gimana sih? Katungkunan kamarintinan na si Nenek Andri, Jumay Lara Palopo, Rambumitan Damali, Tutun Kaboro, lago Nek Guru. Lampataru katungkunan na di Olantang nomor 15 sa lago 10 Kasera. Katungkunan kamarintinan na si Mama Debi, Jumay Palu, Rambumitan Damali, Tutun Kaboro, lago sa Pak Renal. Lampataru katungkunan na di Olantang nomor 15 sa lago 10 Kasera. Katungkunan kamarintinan na si Mama Susan, Pendeta Burian, Rambumitan Damali, lago Senek Kui. Katungkunan kamarintinan na si Mama Gonna, Lamay Umi, Rambumitan Damali, Tutun Kaboro, lago Senek Kui. Katungkunan kamarintinan na si Bapak Kia, Daya Mening Kepe, Rambumitan Damali, Tutun Kaboro, lago si Bapak Jepo. Katungkulan kamarintinan na sa Bapak Andi Dene Marante, Rambumitan Damali, Tutun Kaboro, lago sa Bapak Jepo. Katungkulan kamarintinan na sa Pemurani, Dene Marante, Rambumitan Damali, Tutun Kaboro, lago sa Bapak Jepo. Katungkulan kamarintinan na sa Nenek Noel, Jumay Makassar, Rambumitan Damali, Tutun Kaboro, lago sa Bapak Jepo. Katungkulan kamarintinan na sa Neni, Dene Marante, Rambumitan Damali, Tutun Kaboro, lago sa Nengkui. Mintu na to. Lompataru katungkunan na di Olantang nomor 25 sa lago Gunung Karu. Katungkunan kamarintinan na si Mama Betty, Daya May Marante. Katungkunan kamarintinan na sa Bapak Derwan, Jumay Morwali. Mintu na to. Rampung pemakamban bunturingi nara ramakamban tutun pabintin tanah sarili na tumay luputang si Pedera. Karena tutun matang kian suhu. Belum petaru ketungkunan na di Olantang nomor
Pulong Kasera. Katungkunan Kamarintinan na siya Nenek Palen sambali may buntualang Rambo Mitanda Mali tutun Kaboro lago siya Nenek Kui merasa memogo masalialang unisu makam bunusan batu lompataru ketungkunan na diolantang nomor 25 siya lagu Pulong Karua katungkunan Kamarintinan na siya Pung Ranuan Daya memeng guliling Rambo Mitanda Mali tutun Kaboro lagu siya Nenek Kui lompataru ketungkunan na diolantang nomor 25 siya lagu Pulong Karua katungkunan Kamarintinan na siya Mama News lamay marante Rambo Mitanda Mali tutun Kaboro lagu siya Nenek Kui ketungkunan na diolantang nomor 25 siya lagu Pulong Karua Ki kuwa susimo sa kararatan sa burandan di buluki damay ditong kunang kadatin mo pagantian makarenta madete daratong ka dililaki damay te panito pa ulelean apa di gua makamban ni maniduga si salah suka na katungkunan tadi yung balarang ng pa na pote di borong manimpay iya mani silenda borong na kamadan denanta di yung rantian tuyun na kabutuang kula ilang telantang tau labi tang pangsuga na manite may sorongan sepu tang lempan di kalilingi manite may taduan sakpa di dandan mali tang unisan niya manitang manampa tang pemantay yang manipalisu gulawan narantian tuyung na tumasangka malotong narandam migi madiong bakting na dite migi maluloy nga kikuwa tang latapuk ina mulai lalang lakobak banalembang tang latapuk babong kalambanan lakotado watatang jalan lagi san kumua kemaluan tempat tinggi itu masinggung karangan painan pantaranak na kumikamukan lebak tampang loloan ako ito ranggainan to di tampa kami manarang mak pasi patuk kanak to di kumbung kumito rotopan dewa pasi di katunan untuk lang pasi patuk kanak itu nilutang paandilang na tumaraputan lang lang pasi di katunan ito nilatang mau tulang na tebak kapulang na di kulit nopa na pusuko ni parang katungkunan talangan lolok na tang pinelakan na purpida na kamadan ng talangan pinaunan na tang lapis salisian kaumbati tang pagulong tamarilang tang palupang sukong tang dalawang tang lapis salisian Hai, Halo. ambil kue. Oke. Halo. Oke. Guys. Oke guys. Mau si piring. Yes, para sa piring guys. Para sa Para piring, sa guys. jangan na guys. Oke. Ada apa? Udah lah.
Kuan na maging Mirsa. Mau menuju lurut kita. Ayan, ito. Di singala na. Kita sabar dulu na persembayangan ki majelis gereja batu siya Bapak Karman. Yo, jadi ya to HP ni nak aku pokada inde mo meja protokol. Dengki mani kapadian ta kakak kantong ta saya inde meja protokol. Dia mau bisa dibikin baju. Kami dia mainang na. Baju bisa. Hari-hari kan tas. Mau kan aku. Sama juga. Ada. Iya, biasa takutkan kita teman berdua diguyatin mesara sebab dari kanalah otapan tuh jenengan. Sedangkan uran la biasa uran itu nih natain bicara foto batata na lampatu ki cipatuna batang kaleta solanasang ke lampatu ki kulit semua ataran untuk melambi ke laku tetanggal lo jadi leko di solanasang karaka adolo palaku pakake do pengmatua kalau on pengmatua tamat tambayang o buang amatua do suruga tu buang nentu na buang lantilino. May tambakan, may pamoy kang matibat ang ikalemi, lante matangang lututemo, kung kure sumangay tuyo na mamasemi, paatulong ni, paakaboroon ni, si Sola kalimin tuto maarapu, laabite mito paringeki, tumaparintaki, majim gereja, pastor pengantar, sa akin sa padalang lining o puwang, tontong komisi solangkan solanahan. Pribadi. Ya to puang kan kisah soyanan ni solanasang apabila nakusan mi tutontong mengkarang lakukan taon mi nurungan ni atu pasana mi papasanangkan solanasang maadin lagi ang karang situru lalam paakulean mi boyo tanga boyo kiyo puang maatanga mengkarang apabila na inadolo tukuasate na masalo mi duluan kan solanasang niate mi rencanaki maadin tiap pak tubuah buah malapuna bila nakusan mi tontong mengkarang natuyate o puang matua do suruga la sitingayo kan tenekan di silasa maarupakan siya maarupaway o puang pasakit me matangkari laun tarimay sakit me kande la tarima solanasal laari tumangkan mo makatong adikolong tene sa kasiluran ambe o puang pasakit mentu na to kipo mo pa do mangarimi kututuwe tikatuan mi siapa kan solanasal nasi taruna katuan o puang matua do suruga laki solon tama lima kabaroni laabi te sara ati mentu keluarga upuang tomalan makan tetama palandikan bayan mi dolonan kan inangamanan sa mengaku kang kumua inang tontong kan mirondo solanasang ya mati tupangan ki macol malabi mi upuang matua do suruga ulewi anak kabaroni ya mutua Yesu to anak
tuan ki hioto na katalamaan ki. Amin. Oh iya. Mantap. Oke. Ganteng juga yang shooting ini. Jauh. Terima kasih Pak. Oh, bos. Bosku tuh. Saya kenal karena Terima kasih Pak. YouTube. Gimana tinggal? Sudah petrenang. Iya. Oke Pak. Ini kontak kemana? Iya nanti. Mantap. Tali mas dia ini purple. Bapak mana pun minimal eh? Anu sok ini itu sok. Gaya terlalu itu kan kamera itu. Padahal itu wawalan sama lagi. Iya Pak, iya. Iya. Ini kita mau temani pemirsa. Makan siang. Ate, dia mau ke kopi nih. Siya na.
Oh, tadi kita kiri nanti. Tadi iya ya. Oke. Sini mitas tuh. Cepat yuk. Ada ini. Sama deh. Iya, mana ya? Dia kasih itu tahu, tak ada tangan aku baik. Apa ini dimakan? Hanya itu makan kita. Oh, dati empire itu kan biasa. Sana udah. Gini kalau masih ada kan atur saja dulu. Itu sudah kurung di siapa kak? Coba
Jangan makan guys. Oke, makan. Kan dia mau bocoran di bengkel kung turay itu iyato lang. Halo. Ih. Apa dimakan? Apa dimakan? Di mana mau ke Lompok ta? Ada upaya tu. Tepa. Tepa ke mana ke Lompok ta? Tepa. Oh. Halo. Yang mana kak? Gambar sepuluh bos le.
Bagian bibis bibis melong. Lalu di begitu lalu ke bawah ya. Baik dah dua. Entar. Masih 5 kilo lah bisa kan. 1 kilo ke dah. Salah para Yo tabe la ko kita sa manasang pwede pigi marasan mande. Dolo yo ito ki ko tabe la ko to parenge. Tabe la ko ambe Indo. Tabe la ko to aparenta, siya tabe la ko majelis gereja. Siya kita bintu sa manasang terampo tungkol. Di pamala piti malon na nanti to ko to parenge. Yate apa kayuna kaya dolo tulah di pamale nadapi ngitero na dua lalu rek tungkonan nan dolo batu ne yang mutu kadingi ne kadingi yo namane malalako surah Kalosi kita ke sana yo. Yo, yate lalu reke tongkonan batu. Tongkonan batu. Tu kayu nate. Yate na laroko tongkonan sorosa. Yate la telun na isa ide lalu utama tongkonan sura. Yate na lalu tumaruka tongkonan kagobi. Turulo. Yo, jadi pada malam kami main, tu kamu tentuke uri ate tongkoranta. Balikan nih, balikan pi. Masih hari, tu ambiri sola itu. Nah, manotan lu, ya. Yan natasya moro nung tajong ite. Dito ki pangalay pisan ite te malalan na te kande to parenge sola ambe tu kita na jo na rin mantap. Syo ane pite syo ane udae syo ane nile Jale surai, bola mana, bola apa?
Jangan mengalir. Rusung betul ramai. Pilih-pilih. Saya kira Slepangai. Sudah Pak ya. Oke. Ito na lagi kaya Siapa punya ini? Jangan ganti. Jangan mau air. Jangan boleh. Jangan boleh. Jangan boleh cabai. Siapa mengenai? Siapa mengenai? Jangan mengenai. Jangan bahasane. Jangan. Nada. Jangan ngasih. Jangan masalah. Oh ya ya. Apa? Siapa kalian? Mana Mas Kuy? Halo. Oh, ini Amiram Pak. Iya. Kamu beraya main dari ini. Siapa sakai? Siapa mengalai? Boleh naik. Boleh naik. Boleh naik.
Sorke. Ronie. Jangan kami. Mai dane. Jangan kipine. Jangan sarai. Jangan mengenai. Lai merie. Jangan tegue. Pak Tamasai. Oh, Linai. Jangan bersagi. Oke, baik pemirsa, kita jeda dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Sampai jumpa.